Lakini tangu mashindano yaanze ndo kumuona wa kwanza mara ya kwanza mtu kushinda kwa pointi moja tu. Hapa vijana wanapambana sasa. Duncan kutoka South Africa. kubera ko abuteye kizani tubita kizani boni bimeze bite kofe iba riri imbere iringaniye n'akaguru wakize imbere biza ariko iyo noneho Duncan arimo arakwitwa se umusenegalien Cisse Mouhamed Bachir amaze kugira amanota ane. Oya nina muremure ndi kuvuga afite n'amaguru maremare urabona ko n'umukino wari ni muri Afrika y'Epfo Duncan urabona ko yamutinye ashobora kugenda nabi kubera uburebure akazamura indi indi kizani yuko amanota 5 tayari kuri Cisse buriya ni ukuvuga ngo amutsindiye tayari yabirangije ku manota 5 yaramutsinze uburyo abanyasenegal bahise bishima cyane bati tubonye inota byibuze natwe tubonye umukinnyi byiza cyane hariya